Nongeye kugushimira nshuti ya kadasohoka ya Infosport Rwanda hano kuri YouTube. Nkuko rero tubizeza buri gihe gahunda yacu no kubagezaho amakuru meza y'imikino avugwa hano mu Rwanda, ku isi, muri Afurika, ndetse imikino yose tukazajya dukoraho kugira ngo mugire icyo mumenya. Kuri ubu ngubu rero tugiye kugaruka kwigura n'igurisha ry'abakinnyi riganje muri iyi minsi, dore ko shampiyona zigiye kugera ku musozo wazo, aho amakipe yose arimo kurwanira kwiyubaka kugira ngo umwaka utaha w'imikino amakipe azashobore kwitwara neza. Igura n'igurisha rero, iri soko ryacu reka turihere hano muri Afurika. Muri Afurika nta kindi kihavugwa. Muramuzi, ni umutanzania yitwa Simon Musuva. Simon Musuva ni umukinnyi wakiniraga ekipe ya Difa El Jadida yo mu gihugu cya Maroc. Uyu munyatanzania rero nyuma yo kugenda yitwara neza mu mikino igiye itandukanye, ikipe yo mu cyiciro cya kabiri mu Mufaransa yitwa Nancy yamaje kumutera akajisho, ndetse bidatinze uyu musore araza kwerekeza muri ikipe. Andi makuru nuko hari umugabo yitwa Jackson Mureka. Jackson Mureka rero ni umusore w'umukongomani w'imyaka 20, mwese muramuzi. Yaje hano mu Rwanda ari kumwe n'ikipe ya TP Mazembe. Nyuma yo kuzenguruka rero ku mugabane w'iBurayi bikagenda byanga bitewe n'impamvu zitandukanye, uyu musore birashoboka ko vuba aha muri iyi minsi, mu munsi umwe cyangwa mu minsi 2, transfer ye nayo ishobora kuza kujya ku musozo, uyu musore akerekeza mu ikipe ya Lille mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubufaransa. Bivuze ko rero abaturanyi, ibihugu by'abaturanyi bikomeje kohereza abasore babyo babihagarira ku mugabane w'iBurayi. Aya makuru yacu rero reka tuyakomereze ku mugabane w'iBurayi. Ku mugabane w'iBurayi nta kindi kihavugwa muri iyi minsi, ni amatransfer nyine birumvikana. Ikipe yitwa Southampton, murayizi, mu cyiciro cya mbere mu Bwongereza, yasizoye irashaka kugarura umusore wigeze kuyikinira kuri ubu ngubu ufite imyaka 32. Adam Lallana niyo myaka afite, muramuzi cyane, akinira ikipe ya Liverpool. Yarayimazemo imyaka 6 nyuma yo gutwarana igikombe n'iyi kipe rero. Akaba ategerejwe yuko azakina umukino wa nyuma wa shampiyona maze ubundi akigendera. Southampton ntabwo ariyo kipe yonyine imwifuza, kuko uru rugamba rurimo n'ikipe ya Burnley ndetse n'ikipe ya Leicester City. Twareba ngo uyu musore ni iyihe kipe izamwegukana, dore ko aya makipe yose amwifuza akomeye hariya mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwenge. Izindi kipe rero iri kuvugwa ni ikipe itozwa n'umutoza Marcelo Bielsa. Iyo nta yindi kipe ni Leeds United. Leeds United nyuma yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere yamaje gutera ijisho ku musore muto w'umunya-Argentine w'imyaka 19. Uyu musore witwa Thiago Almada usanzwe ukinira ikipe ya Vélez Sarsfield. Ikipe ya Leeds nyuma yo kuzamuka irifuza yuko uyu musore yamwegukana. Uyu musore nkuko statistike zibigaragaza cyangwa se uko imibare bigaragaza, mu mikino 46 yakiniye iyi kipe, urumva nta mukino n'umwe yigeze aburamo. Urumva ko ari umukinnyi mwiza ukiri na mutoya. Uyu musore rero ikindi cyiza cy'umwihariko nuko akinira ikipe y'abatarengeje imyaka 20 y'igihugu cya Argentine. Urumva rero ko uyu musore ikipe ya Leeds nishobora kumubona izaba yihahiye umusore mwiza ushobora kuzabafasha muri shampiyona 2020-2021. Indi nkuru rero yavuzwe ku munsi w'ejo nuko ikipe ya Borussia Dortmund nyuma yo kubona umusore Jude Bellingham, uyu musore akaba ari n'umwe mu basore wesheje agahigo, dore ko ari mu basore bakiri bato baguzwe amafaranga menshi, kuko uyu musore ava mu ikipe ya Birmingham City yerekeza mu ikipe ya Borussia Dortmund. Dortmund yamutanzeho miliyoni 23 zose z'amapawundi. Uyu musore rero akaba yaraye asezeye bagenzi be ababwira ati rero twarabanye, twarakinanye, ariko umwaka utaha ntago tuzongera gukinana, ndabasezeye, namwe muzitware neza, nkomereje kariyeri yanjye mu gihugu cy'Ubudage. Indi kipe rero iri kuvugwa kuri iri soko ry'igura n'igurisha ni ikipe ya FC Barcelona. Ikipe ya FC Barcelona
kuri ubu ngubu noneho ibyaramutse bivugwa nuko ishaka gutanga abasore bayo babiri. Abo nta bandi ni Joao Cancelo ndetse na Nelson Semedo ku mukinnyi witwa Eric Garcia. Eric Garcia ni umukinnyi wakiniraga ikipe ya Manchester City, waguzwe n'umutoza Pep Guardiola 2017 amuvana mu ikipe ya Barcelona. Ekipe rero ya Barcelona nyuma yo gutanga uyu mukinnyi urumva yifuje guhita imugarura. Ukibaza management ya FC Barcelona, gusa nta kundi nyine iratanga Nelson Semedo na Joao Cancelo kugira ngo irebe ko yakumvikana n'ikipe ya Manchester City, kugira ngo irebwe ko yahabwa uyu musore Eric Garcia umaze gukina imikino 18 gusa muri ikipe. Si ibyo gusa kuko nyuma yo kwerekana yuko yifuza umusore Lautaro Martinez muramuzi ni umunyarigentine ukinira ikipe ya Inter de Milan, binyuze mu muyobozi wayo witwa Giuseppe Morata. Yamaje kuvuga ko bamaze gutanga batifuza urumva kugurisha rutahizamu wabo, ni mu gihe uyu musore we yifuza kwigendera bitewe nuko abigirwamo inama na mugenzi wabo ukinira ikipe ya Barcelona ari we Lionel Messi, akamubwira ati musore wakiyizira ahangaha kuko uzabasha gukina, dore ko bivugwa ko uyu Lautaro Martinez azaza aje gukorera mu ngatu witwa Luis Suarez urimo ugana mu zabukuru. Lautaro Martinez nk'uko BD bigaragaza ekipe ya Inter de Milan irifuzamo uyu musore miliyoni 110 zose z'amayero. Ese ekipe ya Barcelona iraza kwegukana Lautaro Martinez? Reka tubitege amaso. Twerekeje rero mu gihugu cya Ekose harabarizwa ikipe yitwa Rangers. Murayizi itozwa n'uwahoze ari igihangange mu ikipe ya Liverpool, nta wundi ni Steven Gerrard. Rero mu ijoro ryateye mu mukino bakinaga bavunikishije rutahizamu wabo witwa Jermaine Defoe. Muramuzi yagiye akinira amakipe atandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza harimo na za West Ham. Uyu musore rero nyuma yo kugira imvune ikomeye byashyize ikipe ya Rangers gushaka undi rutahizamu uzaza kubafasha, nk'uko Gerrard abivuga ati ntago tuzi igihe rutahizamu wacu azagarukiye bitewe n'imvune yagize, gusa ubu ngubu tugiye gushyira imbaraga mu kubona undi rutahizamu. Byumvikana ko rero ikipe ya Rangers nayo itorohewe muri iyi minsi. Twerekeje rero mu gihugu cya Portugal. Mu gihugu cya Portugal hari ikipe yitwa Benfica Lisbon, itozwa n'umugabo witwa Jorge Jesus. Muramuzi uyu mugabo rero yamaje kubona umusore witwa Everton ukinira ikipe yitwa Grêmio muri Brazil. Uyu musore wanakinnye igikombe cya Amerika y'Epfo icyo bakunda kwita Copa America cyegukanywe n'ikipe ya Brazil 2019. Uyu mugabo akaba yarabonye uburyo yitwara, aravuga ati ngomba gutwara uyu mwana. Everton rero umaze guhamagarwa inshuro 14 mu ikipe y'igihugu ya Brazil akayitsindira ibitego 3, ntago yifuzwa gusa n'ikipe ya Benfica Lisbon, ahubwo ekipe ya Napoli, Manase, Inter de Milan, Borussia Dortmund nazo ziravuga ko zibonye uyu musore atazigwa nabi. Naho ibivugwa mu gihugu cy'Ubudage nuko umusore witwa Leroy Sané ni umukinnyi mushya w'ikipe ya Bayern Munich, dore ko yamubonye avuye mu ikipe ya Manchester City. Yagaragaye asaba uwitwa David Alaba. Muramuzi ni umusore ukina ku ruhande rw'ibumoso wifuza kuva muri ikipe ya Bayern Munich akagenda mu ikipe ya Manchester City yavuyemo uyu mugabo. Ariko rero Sané we yavuze ati rwose Alaba muvandimwe, ndagusaba yuko waguma hano tugakomeza kubaka amateka hamwe n'ikipe ya Bayern Munich tugatwarana ibikombe. Ese Alaba araza kumwumva? Dore ko uyu mugabo ikimuteye impungenge gituma ashaka no kugenda. Hari umusore witwa Ben Davies ni umusore ukiri mutoya mujya mumubona w'umwirabura nawe ukiniye ikipe ya Bayern Munich, niwe waje kumwicaza, umusore w'amamonte maremare. Sinzi niba Alaba ari buze kumva Leroy Sané akaguma mu ikipe ya Bayern Munich. Amakuru yacu rero tugana ku musozo. Hari ikipe yitwa Everton irifuza
umugabo ukina mu kibuga hagati witwa Adrien Rabiot ni umugabo w'umufaransa wanakiniraga ikipe ya Paris Saint-Germain, gusa yaje kuva mu ikipe ya Paris Saint-Germain yerekeza muri Juventus. Nyuma yo kubona ko umwanya ahabwa wo gukina udahagije, uyu mugabo yifuza gusohoka. Mu kwifuza gusohoka kwe rero, ekipe ya Everton siyo yonyine, na ekipe ya Newcastle ndetse na Manchester United ngo zirifuza uyu mugabo, nk'uko ikinyamakuru Calcio Mercato kibitangaza. Indi nkuru ni umusore ukiri muto witwa Dejane Rubici w'umunya-Australia wakiniraga ikipe ya Rapid Vienna. Ubu ngubu nawe arifuzwa bikomeye n'ikipe ya Frankfurt yo mu Budage. Si yo gusa, ahubwo hari ikipe yitwa Brentford ikina Championship cyangwa se icyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza, yifuza uyu mugabo. Iyi kipe ya Brentford irakina playoff izayemerera kuzamuka. Nitwara neza 2021 nayo turayibona muri Premier League. Bivuga ko rero yifuza uyu musore kugira ngo azaze ayifashe kuzamuka, dore ko uyu mugabo nawe bivuga ko yifuza kuva muri iyi kipe ya Rapid Vienna. Ku musozo rero w'amakuru yacu hari ikipe yitwa Tottenham y'umugabo witwa Jose Mourinho, ngo nayo hari umusore witwa Robin Koch wakiniraga ikipe ya Freiburg. Uyu mugabo wakiniraga ikipe yo mu Budage y'imyaka 24 y'amavuko w'umudefanseri, ngarifuzwa na Jose Mourinho cyane nyuma yo kubona ko defense irimo ibihanga kandi igenda ikura. Ngo uyu mugabo yaba umusimbura mwiza wa Aduel de Sanchez n'abandi, akaba yamuzana, gusa ntago bizamworohera dore ko arimo kumurwanira n'andi makipe nka AS Milan na Benfica Lisbonne. Reka rero nkomeze nshimire mukunzi w'akadasohoka wa Infosport Rwanda hano kuri YouTube. Ndagusaba gukora subscribe, kanda kuri iyo nzogera ku ruhande kugira ngo amakuru yacu meza mashyashya yose y'imikino azajya kugeraho kandi kugiye kugira amahoro, ubugingo ndetse n'impagarike. Nitwa Patrick Niyonsenga, naho ubutaha.